I reira te whakaaro kia whai wāhi te reo Māori ki te kaupapa hou mo te mate I Kurororo au ware ake. Hea I ki ngā whakamārama mai kia mātou o te karare e ono rau mano tāra I whakapaua ki taua kaupapa kia hāngai ai ētahi o ona wāhanga ki te iwi Māori, engari au atu. Toko maha o ngai tātou ka raru I te I Kurororo, nei rā a Eruerere kura. A stroke can happen to anyone, anytime. It could be someone you know, someone... Ana, ka pāngia te mate I Kurororo nei ki ngā tangata katoa. Engari, kei te mura o te ahi a ngai Māori. Toko maha ngā tāngata o tō tātai whānau e pā ki tēnei momo maiwitanga ki te upoko ara ko te I Kurororo. E ai ki ngā tatauranga, ia rā, toko toru ngā tangata Māori ka whakauru atu ki te hohipera nā te mate I Kurororo. Tōna waru rau, ia tau. A e kotai rau wā te kau ngā tangata Māori ka mate I te mate I Kurororo ia tau. He rahi ake taua whika ki te hāpuri whānui. Engari, kāre ngā pānui tohu nei I waka Māoritia e te tari wakatairanga I te hauora. Hei tātiropu reipa e tikana ki te whakamai te reo Māori kia toro atu ki te hāpuri Māori. The lack of Māori faces and the complete absence of Māori voices is just plain rorirori. I think anyone would agree with me on that. It is 2017 and it's time to step up. Ko te mea nui me pāho me whakamārama atu tēnei momo maiwitanga ki te ao whānui I roto I tō tātou reo Māori. I tono atu a te karere ki te Health Promotion Agency, engari kāre rātou pirangi ki te whakautu ki o mātou pātai. Katahi ka hoa atu rātou I te rākau ki te manatū hauora, engari kāre rātou I te wātea ki te kororo mai kia mātou. Engari hei tā reipa me u te tari nei ki te tiriti. It's an official language of the country, for goodness sake. This is not the Dark Ages. We need to step up and have language that's appropriate, that reaches out to everyone. Onorau mano tāra kua whakapauhia mō tēnei pānui. Engari, ki etahi, kāre he oranga ka kitea e te iwi Māori me tōna reo. Know the signs of stroke. Think fast. Iruerere kura, te karere.